Kumba arsi lenter balaya merjing mud ya kaktin ublay haki benta baper kata nadu ka khat ar bat khat lai terik ukalalingkon. Hak khat saw terik kalalingkon ar hajar ar pusaw ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 1 kalapan kut no yakini ka singi da kamas bakhoi da hakabau Reverend Padar Paul Olingkot SDB ulalong ulingdo kenyarang ba hakajing senran lang jong ulingdo tebor lang lingdo parish priest Kamau Khar bat Ubadeiru Spiritual Director ke SACYM Zone 1 Padar Andreas Pariat Assistant Parish Priest ki brodar ki sister bat ki pai ringet Kristan jong kate kathan hagate ka sngi layadan lang ru uba Ronnie Willingdo MLA Kamaliam Constituency ba Mitchell Wankar MDC Kalaban Mauprem Constituency Samla Nikki Langwa Samla Rangba ka SACYM Zone 1 baju Kershan Yaki Man Kapor marka Samla Cherilyn Karbikyu General Secretary ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Central Body hakan opai sngi lapan board ka youth conference hakabaki Samla na baro santri ki parish ki bahap hapo ka Zone 1 Maulai Maukar Laban Mauprem bat apa Shillong nang tabod sa kajing sam yaki khusnam shiki khon Samla ki balapas bha hakijing puli jongki nado ka SSLC hado PhD Lapan kut ketika program ko ka closing ceremony da ka Dr. Ambrine Lingdo MLA ka East Shillong Constituency da ka ba penhiar buram ya ka lama ka Seng Samla Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 Reverend Padar Tebor Lang Lingdo Parish Priest Kamau Khar ulapan benaru baya ka convention basan jaga Zone 1 kan long ha Mauprem Parish House nam ar hajar ar punriu Ngato api ko Samla samhoy ka City Ulyanes Ngato api ko Samla samhoy namar pilong ki bakhalay buat ketinu belai ya sa api buat kila job yo bamman hey buat ke perthai ne ki badan ke perthai la dono ke perthai ka jinge jong pa kamdon hota na bakata ka badan ha ka perthai ka jing ko abrai buat ka jing sarong ha ka jingim kamlong na ublay handrai na ka perthai buat ka perthai kan jano lembet ke jingko abra jong karu andrei ta balak le ka mon jong blay un in junam na so tanat ha puli ngane lai ko tarik jong banai Disember te ngane ro nang bandrak shu na maru yone so ang tho api kisamla ei ba pi ben le ka jing ple apring ka perthei ba ka bor blay yan un in jia abang jia ke jing sungo red ni jia jong blay ko ma ngong pinado beneng ni pensyai tamde ke jing sungo po kajing suok po kadi kay ka bangin penduk pendam ka jingim jo kisamna ni human step ni pe jala de ka dur nang tangi ben jala de yong ngabam lat ka pe kiwai ka babir ki compare ba nang tangi penduk mesin nang kong jala de kam de kata kene kajing suok ka wan na ulai ai ni thakti bagan ye hakde ka podu o ka ni pada senang kembali semua bahawan Shillong Bantian ini jing ai barit na kalian jong ka SACYM Zone 1 kerpat thi ban ai ka jing thapti ni khotru ya i MLA jong Kamalim Constituency iba Ronnie Willingdo so bahaban wan Shakman hadin jong i nga khotru ya MDC jong Kalaban mairu so bahaba in wan Shakman hadin jong MDC ngiden ru ya Samla Nikki Baju Kershan ya ngi kikhun Samla jong ke SACYM Zone 1 Angie Melisha Hayong MA Sociology Shisha Mary Rapsang MSc Maths Iban sa Shimlang ini Samla nagbentajungi Yaprang Mickey Bosco Lansang MSc Geology Batprang Priyan MA Khasi Winaki Angela Lanong MSW Fatima Badanbor Karyong MSW Bayamanlang Marbanyang MSc Maths Sweetie Mary's Imle MCA Bal Yufrisha Kurkalang MCom Bikini kisamla kilawan ter shenir kat kung ka kateng ke jongki bat kedan ke ba kilapas
Kiniki members, Kin Saai, Hai Madam, Iba Insam Shiki. Put your hands together, everyone. Kini golong ko sama kebentar jumi, ibai. Bahapan isdang yang nunggu kam, ngin pendep ya ka syeduk ka bukun hadu bangin diyomat ya ka jingjom. Hadin bala penihar yang kalama ki samla jong kamau khar parish ki members kin session ki yang kalama banra shani support rinsan. Kenai ka jintren India ha baju kaporu pan pentip ya ka next convention ha kisneng ki balwan. Saya sin ai kamu kadem yo beli flight ala belah tendensi ikun samla jong kane ke zone 1 ban pelong ya kane convention ai ku beli kerbang ikinong elam bah kemadu jong ka zone 1 belah pre medwan bensin ban pendek jinon kamparo ai ku beli itu baro keladon ti ai babun kirukom ban pelong ya kane convention ka bajong ban kejingmen ngat benar bahkan SSCYM Zone 1 Convention Kepasau mentah lakut bat ke convention ka Banwan insa penlong hapo mau prem parish house name araja paturi yang kalama tinggi khot ya presiden dan sekretari jong ka SSCYM Zone 1 Banwan Syakman ki mo khar parish in sa itino ya ka lama jong ka SSCYM Zone 1 ba convention ka basaw ha presiden dan sekretari jong ka SSCYM Zone 1 convention cross Engak khot ya ISYD jungi sini provinsa Kenai ka jintren India ha baju kaporu pan pentip ya ka next convention ha kisneng ki balwan